No, gagaya manipod ka ni Kab sa Elvira sa napuno na tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis, kano Phil Heart Balasilo. Kastimanti ko na ni Kab sa Elvira. Dear manang biyanang, agpada kami itinak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Masaya at ngaroon mo kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka ti sir? Isang tang mo matilugan. Sir, nakita mo dyan balasang analabsan ta? Ha? Oo, sir. Apay ka di? Kaya't kwa mamam mo no asino dahi dyan babae. Mabit lang nga sir. Tayatras ko tilugan. Ano ti matay dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papanam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain matkada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan niyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudo. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ka. Basta itudum, no sa dino ti balayo ditoy. Dito'y matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga noad na agunget. Ay, ninanang ko lang ti kadwak ito'y, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pa'y, sir. Masaya at nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pa'y at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maming santulangan. Sige nga, Rod. Agya manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinangan ko nga nagan na. Diyan awag dyan driver. Nagpigkat mo ti panang kita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Baknang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anyangay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang? Ay sayang. Kasanungay amaaram na ka no awan mat gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan da Elvira. Kurso natak na dya balasang. Kaya't kung armam, dumagas ta iti mall. Inton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira. Adto iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Katsapay ko ma, tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam.
Hanak madla nga may kasar ni Anton, tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di na kaikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tataw. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daitan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtengken ka. Alan, anak ko, aklo na mo. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay, ayatan ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arakupan kababain ka nagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mamutang ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di ikulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Uy, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayong ngagi na iti balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo naman da dyan, Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw da dyan. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir Ginga? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to malaging ka, itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Uy, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka matlang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ne, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo.Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Ag-enjoy kayo mo na. Tapno saan kay ama boring dito'y balay? Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya, Anton. Awan terong mga pagyamanam, tagasawatan. At saan lasi ka ti suportara? Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Ay, agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayang matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wala, intad na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag-shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, wan man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tamiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami tiyo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day talaang? Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti-serve mo, Hilda. Una na. So dinuti na paran ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver.
Kanayong magtantiruror na gityan doa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanong amin. Di da kaya't amadisturbo ka. Basta makaturog ak, gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdamana nang. Sa dino? Mapanta makisugal. Ay, baknang tamutin anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nanganangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakila kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak namin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangan pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadasmi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya? Pasensya ka na, Anton. Di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngabin, saan nga itagdanayong kat napigsa tinigusyok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Apa nga bigla nga maulawak matanan. Apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka din. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apayakas na ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayong tunkin ni Anton iti ana. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Buno saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya? Kasano na pasamak na ita? Ne, apay akasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayong tote anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Wan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayong sumaruno kayong to ni Jakutche. Ni? Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. Hangko nga amo Kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na.
Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, una, tarabiin. Sir Anton, nakaul-ulimag kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin niyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin niyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin niyo. Amok ngamin ti sitwasyon niyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Ay, maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor tinangibaga sa anak ang makaputot. Sa anak ang makaputot? Isu a pinanawan nak-iday ti asawak. Kasarita yun lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yun, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay, alino ko na. Anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa aktuag desisyon. Lalaki ti impasgay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton? Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kasla saan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Ay. Tina, ay, nakapasngay ka mag-gaya man. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Ha? Una raw. Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dito, Kuha na. Masadot ka nung laro mo. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na? Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga uba, amom ayat ti manguba iti ubeng si ka, Noel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel a driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga dak dito'y balay. Gundawayan yu ti rumwari ti driver. Saan lanam naminsan. Namidduaken namitlo. Namin ado adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka sa anak ang makaputot. Ha? Isopin na nawan nakidita sawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat na talaga, Anton. Aklunam ti kinapod na. Unaw, ipadiin itis tayo tubeng. Ha? Agsaka na kayo. Ibagam kin ni Noel na ikuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak.
pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itest tayo. Aklo na kung tagpaiso sana. Nay ko. Traitor kayo ngagpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo dahito. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Sumulati ka balak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Hindi agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay aramid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adda itan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, aginayat kami kanin Noel. Ay na, jaklaam mo. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Ay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, Kunak man agsapul ka iti pagtrabahoam. Ngam arak sa matimaban mo sinapul manan. Abay nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan na yon. Pangliw-liwag lang, di parikot. Bakit? Inawis na mga men, di kumpare. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Di ka gumit, ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isaang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Awan ka di ka mandalagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuhan. Kasi ka lang ang timanggan. Ora dyan nam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa bakitan, saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay. Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat konti sumuko iti dayta gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasina nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo ng gayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone, at timananti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang kanti orihinal nga kindrama itibiyag ti tao a drama. Manipod kinikabsat aning san napod na nagan tintay drama. Kasti ti konana, di ramanang biyanang. Dahito ipadrama ken kakat napasamak, idi may sakpay a single mom. Duang amin dagiti anak ko, kat pinanawandak dagiti ama dagiti anak ko. Adamat kabsat ko nga ex-abroad. Rugyak tagsalaysay, idi kasangsangpot ni manang ko ang naggapo ija abroad. Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong tam, makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa gusto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat.
Ay na, talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngumjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang? Ay, ti amok, ada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga rod nga perperperme. Imbaga tahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problema no yan na tipagbalayan me. Tipag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayt na. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kaya't mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Kung adakan ka amanang. Tano siya awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nakdagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Kasi no kung mga itag tinulong nohaan nga data nga agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapit agita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may ibusan. Di ka pala impadangot ka dagiti kakanakang dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kasdya nga ang gubobrakat dahito ti pamadpot ko. Kaslak nga mabangbang aran numang mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnagtan dito'y balay ti kapsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Sika ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas di kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakay. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay Leten. Ay, taro. Ay, na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkait diya, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awang matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang dala siguro mo't abalasang ka. Ay hangang lang day dya tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskul ti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Ay wine. Di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, wan, apay aya? At ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam di akabsat ko, tata? Wine, hindi naksamag kayat.
Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Gandakal di balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam diyak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikas la kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, saan alapod da ita, Fatima? Ibilang ko, kaspodno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga ron ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aning. Tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat sikalat na amanang. Sikat ti agdesisyon. Ta sikat ti akin kwarta iti maaramat. Wana, ag-business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko dahit na manang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agararam ka nun itatama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida kanang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus! Kunamsa! Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinus tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong tila kay nga karelasyon. Kanakang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apay kaslay dil mo dya kapsat mo dyan lakay nga gararang din ko ana bakit? Babanyak ka din lang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tanda ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan na isudang agiin ay di balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaisuan niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni Aning tinang ipatawidan dahi ti daytoy. Ta isu ti buridag. Hanga mabalin data. Hanga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayak ko. Barang si pawam latta.
Tata Amado, awanan plano ko ama ki asawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada aneng. Ikarek, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka aneng. Ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Addaram namak, aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi panginakapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipaay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Ano gamin nga kita anjero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kid din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnamaan dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngamisyak tinang ipatawidan day ginanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti dato'y. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house dato'y. Katangay siyak tinagastos para iti pan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko ito'y. Pina-extension ak pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aneng. Di ka matanagan. Tadoawan pa pananyo ang agiina. Welcome kayo di balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Yung mapay nga agnaid kami ijay. Aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yung ijay balay ko. Ala nanay. Aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya? Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana, nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nung ay asawaan tan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Ang paiso? Nakasta, talagang asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da diyang alakay. Anya nga idibak na ang katadtan. Congrats, aning!
Lumaon ka ditan na Fatima, altawin. Kastalata ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Ay, amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan sa amot sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsutak nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpa-doktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ron din, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangin iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak to. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mon, ta itulod kayon anak to. Wen tatang, mabigla nga ron. Siya kung timang itulog ka dakwada, tapno makainan na kamot, amado. Siya akon bakay, tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na nga agmaneho, tapno matulungan ka amang itulog ka dagiti ubing. Basta siya akon, sa nabalay, taas idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabawian ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ka po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga ron, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpa-doktor kan? Agag-agas ka? Nagpa-doktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagaw-awid. Diyaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagaw-awid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jayhaan ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng bumbanagak. Ala, lipate mo day tama na. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam dito'y. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matriti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita anda nang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matrig di tultulungan ito'y ha. Ala nga Rod, ngam na talaga adimon ka ba ilan ti bagim? Umay kanto alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na, agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat anim.
Iso nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Jak nga rod binaybayan ti kapsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid ko ni ije balay mi. Aging gadi nan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal lagi ti duwa nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kat jak tupulos malipatan. Tuy kaya mo aning. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin. Hello, kada kayo amin, naragsak nga oras yung ngayon kay panagbuibuyakan, panagdangdangag itagon daway, kapadasan ni Kabsat Ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang, wanay kan biyagita. Ngam shoutout mampay, kanibing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino, kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara, Dear Manang Biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti dida mo adalimad anobyo. Daytaman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Daytaman day, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig a karne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay na, hanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo kingkangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agboy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy ang tapay ti kinabalasang kan kinabuarata. Katwa na. Kan maisa. Awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agore kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si Kangay baraw, manot kilom? Ha? Kwa? Idi na udi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayit basit. Ha? Ay sos, itikasta pambagim. Agday-dahit ka pala Tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam, ipagbaklan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko? Isumat ti kinakutong ma. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga ron nga agbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo.
Han nga balitag pakutong akto, tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tangag bagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagit. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon dagdayit. Ay, wen, kasano ngay ara? Jak matin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agiyan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungot dananang kinitatang mo. Haan, taing baga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada. Nga agnaida kundi ti balay yo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naidanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agiyan. Pipia ito'y taman mano tinauyaw nga tattao. Gat ala sika nga rod ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko na itang anak mo. Anderan nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata dang agkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay? Anyat aramidem baraw? Kwa? Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kortina yun dito balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita ang trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa yung napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabaho Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabaulan tinadagsin at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos, kasano daytan ngay? At nangarod sweldo ng aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tanay, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay? Ala, ipamanihok lang arodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ang muna ti agmanehaw. Katsuron na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmat amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rodya tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, aginin na ko nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalok magkangamin
Mangan ka iti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka iti nadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho, bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan, Jesus, iti tricycle yo, tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada, tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Anmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti next. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay, gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ne, bagkunaan yung mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano ka tsak masangot ag merienda no agpasadaak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay ha, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla idi. Para bakit? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga Jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan ti ulis ka abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, ken amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa di ti kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarag. At iwan na pa ni Ara agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ken nabanglo ti balay. Tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga ti hiyang na trabaho. Para balay. Nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit. Makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalimaak pa'y lang iti pila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat anda kanyam data manong mabayagan ka urayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak matkiting agdardara sa ading. Iso nga ay sulaeng. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa nakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan tayo ti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamugan ka, ading Ara. No kasta, nagbakasyon ka lang toy. Wen, tama ka uma mo ti lugar mi. Makaboring ija.
Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, taada ulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Ang mga no ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupo-payak. Abay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, ag-inaw, agdalos kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rud. Siyak nga rud agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan may nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kathan mat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta may. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta agdamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Upayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kanyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema? Wan, ada. Sikati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga yayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaambatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma. Sadot, han nga agtrabaho. Nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kay asawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaambang. Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. Anya? Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta? Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. Di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kankwana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan nga pampanunot na dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, nagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasam mo ti bagbaganang ay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Sapay na kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyak balin niya ipagmay. Ay, wun, kasingsin ko ni Ramon.
Kasta aya? Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko, ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan, ipag. May kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ko, nogigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta tamangan numasyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dyan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin abaing ti mail. Ha? Ngam? Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nagipanami ti kwarta ko na. Kwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay, Jessilad. Talak among titusam. Gapo itinaramid mo! Ha? Ay sus, apay akasta tilangam nga imbayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobrakan. Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. Anya? Mabutang ako nga agsubli kanya na nanak. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken ko na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na magkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon anaadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti adaken ka. No lakit dita saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata awan matan mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsaklatta, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, iti tunggal maysa. God bless, kada kayo amin.